дар соли 2025 ба мардуми тоҷикистон чӣ орзу доред? ман аслан орзу дорам ки барои тамоми шаҳрвандони ҳамин ҷумҳурии тоҷикистони мо озодӣ, ободӣ, амонӣ, беҳбудиҳои ки сатҳи зиндагии моро беҳтар мекунанд, танқисӣ накашидан аз захираҳои табиӣ ба монанди об ё ин ки танқисӣ накашидан аз қувваи барқ ки бисёртар дар деҳотҳо тааллуқ доранд ва боз дар баробари ин беҳтар кардани сатҳи дониши худ вобаста ба ҳуқуқ техникаю технология вобаста ба сатҳи донистани забонҳо, сатҳи донистани фанҳои табиию риёзӣ ба монанди математика, алгебра, химия, физика ва ғайраҳо. ва бештар мехоҳам ки хонандагон бисёртар аз худ калононро яъне муаллимонро бисёртар эҳтиром намоянд ва ҳамеша тоҷикон ва умуман ҳар як инсон бояд тайёр бошад ки ба дигарон ёрӣ расонад ва ба дигарон бо эҳтиромона ва хубтар муомила намояд. چی آرزوی دیگه داریم آخه خدا تنی ساعت دیامون کی بود پروردگار ده مملکت ما فقط آبادی باشه و فقط صلاح های نمی آبادی کاری مردم همین بنده مومن همیشه به همه نیت رسونه آرزوی ما همین که همین آرامی و سری و پوری. میخوام که همه خوشبخت باشن در سال نو، همه چیزی که میخواد امی آرزوشون دا برسن. خیلی دیگه هم قدر گفت دارم. گلانی امی تینجی امانی، گلانی امی آرزوی ما با خلق تاجیک باید عذاب نکشن. خیلی مادام خیلی ارزانی سری و پوری شود که کمتر خلقون عذاب نکشن. آرزو دارم سالم باشن، سلامت باشن و با صلح پیش همه ایرانی‌ها، پیش افغان‌ها با فارسی زبان‌ها زندگی کنن. For this year I wish that all the wars امسال میخواهم همه جنگ‌ها خاتمه یابند. جهان به صلح خیلی و خیلی احتیاج دارد. in the world it's too much I think. در سال نو به همه خلق جمهوری تاجیکستان آرزو میکنم که همه وقت خوش باشن، خرسند باشن، آباد باشن. همه وقت کارهای برار داشته باشن، سفراشون به خطر باشن. چی هوس آرزویی که دارن در 2025 به آرزوی هوسشون برسن. سال نوشون مبارک. خدا همین تنجیه هست در آینده هم همین تنجیه رو نصیب روزی کنه.